Kabor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kinong dia madan kathan Jail Road. Kibadan hapo kasatri jo kahnyau trap Jail Road Street Vendors Association. Hakasau trik nailar aja penriu, kelalik banyak kendo yu sembut menteri rangba, ubah kami yak tanat penroisor, ubah asnyau balang dhar. Hadian baka selong municipal buat, kala kendang road ikinong dia madan, hakathan Jail Road. Bat pengkarya askayau dilang, belapan cina thamai hayau puluh. Hakajing keren bikila petai kubur, ka presiden jong keseng, ka kongkar sa suotun. Kala itu, boba asnyau balang dhar, ula pentip siya keseng, po unsia selok bagi ofisar, syua ban syim ya karai. Kalau ong baka yau dia lang siya puluh, kala jengah siya papalat, nakabenta ki saupusan ngut kinong dia madan, kibadan Jail Road. Bat kumba kalong menta, kibalayo ika certificate of vending, naka municipal idang don tang apsaw ngut, kat ba arfwe ngut kimpayo asatya haduk menta. Wat haba gilasyong dia madan, lapalat chipau kasan senam. Kalau ong ru, balada ka municipal kali da kabor, kinong dia madan hakalantia ikijat Jail Road ru, kin pen i persya da kakam. Saya Hendra Jail Road Street Vendors Association. Dewan Menteri di Wasopha, Islam bagi jikawan kejami, pembantai khani kabor. Iba apa de kajing jumpa jing itu ila om baik iba apa sahabat kerja bagi officer kejami mentai yang saya harap kat baiklah nak kalian jumi. Karena kabai pencahayaan itu ada. Kalau jangka tadi kita ya punya event show baiklah om mentai cuma ni asya ke pembantai tadi om yang haban belum meeting cuma ia bagi officer ke yang sampai ke tak yang saya kasih tu asya. Dekat tempat clearance tingin nangnya po siya nomor 4 om te yang ihawat na yang ru dengan pembantai tingin hak om municipal boleh dulu lagi nama kalau banyak kerja iba di hak mansap siya di aju bab siya iba sampai tak kabur pembantai tingin nya po kan tingin nya in hak kan hak berwat kecil sisa ni hak buat saya nak municipal ru ada kiwan pun no in om kenya ki mau peng la lawan kan iba di om up in sampai tingin om ya ki soalnya po wan penting mo jadi pak dia kecil tuan dia kecil ka kot ya ka jinawa jungi disha kadai pa lada pila ban ai tang janwit bangin yo shoma to haja karu kala byang ya nama bre kadai kadenti ladu kisini ko hing la pechai ba kadai kadenti ka ba ya tang lagi kijat ba ya tang lagi brio watang ka asha karu kamna jile banyan to ka janga te gila da ong hi ba para mangi ro ila ya menjot ya kata bangi ya pa ba ina shol tang janwit du kan dala awai school ki khana san baji shaneng ko byang hi namar ni ka kayo le jungi ni tang janwit hi de kila awai office kinong ya office ha tingin ko ahida ban pendik kamtam yagi khana school ki baya lenti tingin ko ada banyak pantan ka por ka bakam kroiru jadi ai sabit shaneng la pun bangi la ya yak ni kata kan uta si ite kam aina tambashuan pen sawa betan ka tinghung hi ni pan ni chok municipal room yo ai ni kata ka jingtho amba kim ai lagi om la pendanga ka to la byak ki kran he bita Jaka ai jaka sunu ai te ka ai kan jaka pom polo ko majestic ama kala jangai prat ya nalor kata ru ni dan ko masau kusan ngot jiru badang yo si bitang aku sawan aku ingat kimpat dia yo ra ki baya shong mazan bangi ki bla shong kam slam meneng yu ki dan bla shko at pus nam dan ri teman bla sau pus nam ru impat yo hida wat tam si biting ong ni pom no yaki de nalor kata ka jing persa jungi ru kam ni da bang ong bangi dawai ke ba bla men lo kadi ka bla men lo hadu ki bri ki baya dan ti ru ki da ong hi kirsa ni ki ong ba kadi ka jing sisa hi ta kata de kundan mo pisa ni de kala kam long sngai de janme de ki long ka katam jung ki nong di drugs ki baya sini udah miet mo ti ki bri ru ki ong ni ya shong me da de ba pihak banyak kun ya shong me tingi ong ni shong me ta mangim ko akan menep e kan mo amara da municipal ta kwan le don pon plat tingi ong masih ring ha le kam bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar prasaw ka kai phot ka perthei ka pinni ka kerteng ka bernihat ha kamat e hendai ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga san pho kumbangi ki kinong shong shong iti bi ba ka berni ka
langbat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ni tang na Meghalaya. Kalong hap ring mo bag hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer ta hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon manla ka por ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka air klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta ber kipor ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने का लिए kal air ka bayat kam sange haupur Assam Henry ban ong ba Bernie hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo